Ewe neza mwese abakunzi n'abavandimwe mudukurikirana umunsi ku wundi ndabasuje kandi mbahaye ikaze mbifurije kugubwa neza uyu mugoroba wa tariki 28 z'ukwezi kwa kane mwaka w'ibihumbi 2026 turagarutse nanone kuri inshuro tugiye kureba amakuru akomeye cyane kandi agezweho ku bikomeje kugenda bitangazwa kuturuka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ryaremye mu mujyi wa Goma hari kuvugwa ubwicanyi bukomeye cyane ndetse bwakozwe n'abarwanyi ba FC23 mu batuye ni mu gihe kandi indege rutura y'Ububiligi ngo yaba yageze i Burundi ijyanyeyo izindi ntwaro zikomeye cyane. Aya makuru akaba aje yongera kubiheruka kuvugwa byavuga ko Ububiligi bwahaye Burundi drone 5,000 zo kwifashisha mu gutera u Rwanda. Kinshasa yemeye kurekura imfungwa zirenga 300 za FC23 ibi bikubiye mu masezerano uretse kubaho naho Ububiligi bwavuze ku makuru avuga ko buri guha Uburundi intwaro zo kwifashisha gutera u Rwanda. Turareba ibisobanuro by'Ububiligi kuri iyi ngingo. Kinshasa abadepite bemeje amasezerano yasinywe hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse n'u Rwanda muri Kivu y'Amajyepfo naho imirwano ikomeye cyane yongeye kubura hagati y'abarwanyi ba AFC23 ndetse n'uruhande mu by'ukuri rwa Wazalendo. Turabigarukaho ni Kavumu turebe naho uko byifashe kugeza kuri uyu umugoroba ndetse n'andi makuru agiye atandukanye akomeje kugenda amenyekana. Nyuma rero ndabibutsa gukomeza gukanda subscribe cyangwa se sabone kugira ngo ujye ubasha gukurikira amakuru n'ibiganiro tugenda tukugezaho. Nibagirwe gukanda like, ibitekerezo byanyu n'inyunganizi kandi nabyo ni by'agaciro gakomeye cyane turaza gukomeza tubyakira. Hanyuma rero reka mbabwire ko kuri ubu ngubu kubashaka kujya muri groupe yacu WhatsApp urareba atangira ibitekerezo urebe n'iki tuba twagushyiriyemo iraza kugeza muri groupe yacu ya WhatsApp. Reka twinjiye mu makuru dore ku mirwano muri Kivu y'Amajyepfo. Kuri ubu biravuga ko mu duce turimo Murangara ndetse n'aho bita Kaburungu cyangwa se Kaburungu ahangaha humvikanye imirwano ikomeye cyane. Ibi biturage byombi uko ari bibiri cyangwa se iyi midugudu baravuga ko yakomeje kumvikanamo amasasu menshi. Aya masasu akaba yadutse ubwo abarwanyi ba AFC23 ndetse n'umutwe wa Wazalendo urwana ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bari mu imirwano ikomeye cyane imaze kumvikana Murangara ndetse n'aho bita Kaburungu hafi na Bugore muri teritwari ya Kabare kuva mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa none hagati ya Wazalendo n'inyeshyamba za FC23 ibintu byari bikomeye cyane. Abivuga ko kuri ubu ngubu hafi na Rwiru Crescent hagati aho mu by'ukuri humvikanye nanone iturika rya grenade ni mu gihe kandi iturika rya grenade ryumvikanye neza muri bice bya Kavumu bitana abantu batatu ndetse binakomeretsa abandi benshi nk'uko amakuru aturuka muri bice bivuga. Icyakoze nago higeze amenyekana abaturikije izo grenade gusa biravuga ko byagize ingaruka zikomeye cyane zageze ku baturage. Ni Kavumu rero yumvikanyemo iri turika rya grenade mu gihe yashize amasaha makeya humvikanamo gutwika ndetse n'iturika ry'ibisasu biremereye byavugaga ko ibi ngibi nabyo byaba bifite aho bihuriye n'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kavumu. Gusa kugeza kuri ubu ngubu hakaba hakomeje kugenda hasohoka amakuru agiye atandukanye agaruka ku biri kubera muri utu duce. Gusa utwo duce twongubwiye cyangwa se iyo midugudu yombi uko ari ibiri ikaba ikirimo kuvugwamo imirwano cyangwa se ikirimo kumvikanamo amasaso ari kumvikana hagati ya Wazalendo na M23 kutumvikana cyangwa se ubu bushyamirano buragira ingaruka zikomeye cyane ku baturage batuye muri ibi bice kubera yuko benshi bakomeje kugenda bahunga kubera gutinya ko bashobora kugirwaho ingaruka n'ayo masasu cyangwa se bashobora kuba bahaburira ubuzima nk'abagenzi babo bagiye bahura n'ibyo bibazo kugira ngo barebe ko barokora ubuzima. Ariko icyakoza bikaba bivuga ko mu masaha ari imbere imirwano yaje guhagararaho gato aho hari icyizere cy'uko imirwano ishobora gutangira kuba mu by'ukuri yabasha kuba yahagarara. Amakuru atugeraho aravuga ko kugeza kuri ubu ngubu Ububiligi bwashyize ukuri ku bijyanye n'imaze iminsi bivugwa ko buri gufasha Burundi mu kwitegura ibitero bigamije kugabwa ku Rwanda aho butangamo ibikoresho. Maxime Privo mu by'ukuri ahangaha imbere hari amakuru yaba yashyize ahagaragara. Ubwo rero tugiye gukurikirana iby'aya makuru nabyo turebe mu by'ukuri ukuri kwabyo dore ko ari inkuru zakomeje kugenda zumvikana zigaruka kuri iki kintu rero cyo kuba Burundi ngo bwaba buri mu myiteguro kandi bugashyigikirwa no Bubiligi. Reka tubigarukeho nabyo turebe icyo Ububiligi bwavuze. Hagati aho ngaho nibutsa abantu gukanda subscribe cyangwa se sabone ndetse ari nako kandi mbwira abantu bamaze kubikora ko mushaka kujya muri groupe yacu WhatsApp ano kunyura hatangirwa ibitekerezo ndetse
ukabona link tuba twagushyiriyemo. Iyo link rero kuba igufasha kugera cyangwa se ibasha kugufasha mu by'ukuri kugera ku makuru yacu. Minisitiri w'Intebe wungirije w'Ububiligi akanaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu Maxime Prevot yahise yigarama amakuru avuga ko igihugu cye ngo kimaze igihe giha Uburundi intwaro zo kwifashisha mu mugambi wo gutera u Rwanda. Bwana Maxime Prevot abinyujije ku rubuga rwe rwa X ubwo yasubizaga umwe mu bakoresha urubuga rwa X niba koko igihugu cye n'u Burundi biri mu mugambi wo gutera u Rwanda, yavuze ko ibyo ari ibinyoma. Ati ibi birego ni ibinyoma kandi nta shingiro bifite na rito. Nta na rimwe habayeho kohereza intwaro zivuye mu Bubiligi zijya mu Burundi. Yakomeje avuga ko atari ubwa mbere bivugwa ko Ububiligi buri kohereza intwaro mu Burundi. Ati ikibabaje nuko ubu bwoko bw'amakuru y'ibinyoma atari ubwa mbere buhagarara. Akenshi ari mu nyungu z'abashaka kwenyegeza umwuka mubi haba hagati y'Ububiligi n'u Rwanda cyangwa se no mu karere muri rusange, ndetse no kubabangamira imbaraga ziri gushyirwa mu biganiro no gushaka amahoro. Niyo mpamvu nsaba buri wese kutagwa muri uwo mutego. Bivuze ko Ububiligi bwigaramye amakuru yo kuba buri gufasha Uburundi mu gutegura ibitero ku Rwanda. Prevot yavuze ko Ububiligi buhagaze ku kuba nta gisubizo cya gisirikare cyakemura ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse anashimangira ko inzira yonyine ishoboka kandi irambye ari iya politiki ashingiye ku biganiro no kugera ku mahoro arambye kandi kuri bose. Minisitiri Maxime Prevot yavuze ibi mu gihe amakuru avuga ko igihugu cye kimaze igihe giha Uburundi umurundo w'intwaro ngo buza uwifashishe mu mugambi wo gutera u Rwanda bahuriyemo n'ibindi bihugu. Amakuru avuga ko Buruseli yasabye Gitega kuyifasha muri uriya mugambi kugira ngo bakureho ubuyobozi bw'u Rwanda. Ibyo ubuyobozi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwaje kwemera. Bivugwa ko kugira ngo uyu mugambi ugende neza Burundi bwasabye Ububiligi ubufasha burimo ubw'intwaro zigezweho ndetse n'ubwirinzi bw'ikirere kugira ngo uriya mugambi uzacemo. Mbere yo kubuha intwaro ziganjemo mu by'ukuri izari zimaze igihe kirekire mu bubiko, n'intwaro zirimo iza drone zibarirwa mu 500 ndetse ngo n'imbunda ziganjemo iziremereye. Bivugwa kandi ko Uburundi bwamaze gutegura ingabo zibarirwa mu 50 zigomba kwifashishwa muri uriya mugambi w'Ububiligi n'u Burundi wo gutera u Rwanda, kandi ngo uravugwa mu bihugu bya Repubulika Demokarasi ya Kongo, Tanzania, Angola na Afurika y'Epfo, ndetse n'imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda irangajwe imbere na FDLR. Andi makuru kandi avuga ko Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo wa Kongo Kinshasa ateganya gukora uko ashoboye akisubiza imijyi nka Goma na Bukavu imaze umwaka urenga yarigariwe n'inyeshyamba zo mu mutwe wa FCM23 kugira ngo izifashishwe mu mugambi wo gutera u Rwanda. Amakuru kandi avuga ko ambasaderi w'u Burundi i Buruseli Terence Niharaje amaze igihe ahuriza hamwe abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda baba mu Bubiligi kugira ngo nabo bazifashishwe muri uyu mugambi, nk'uko aya makuru akomeza kugenda abitangaza. Gusa nubwo ibyo bivugwa gutyo ni mu magambo, ntabwo hakomeje kuba habaho urujijo kubera ko Ububiligi kuba bwamaze guhakana aya makuru, ariko bikaba bigaragaza nanone ko hakirimo ukwibaza gukomeye cyane kuri inyuma y'izo nkuru, ndetse nanone biramutse bibaye ari ibinyoma cyangwa se ibihuha icyaba kigamijwe. Abantu rero mutange ibitekerezo byanyu n'inyunganizi kuri aya makuru, kuko ni amakuru areba Uburundi ndetse n'umutekano w'u Burundi muri rusange. Mu bigaragara rero ubwo abadukurikiranye bari mu gihugu cy'u Burundi nimuze kwibagirwa gutanga ibitekerezo byanyu ndetse no kutugaragariza ko mu by'ukuri mudahwema gukurikirana amakuru n'ibigano tugenda tubagezaho. Mbere yuko rero dusimbukira no ku zindi nkuru zigiye zitandukanye, biravugwa ko cyangwa se byamaze kugarukwaho ko Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo arizo FARDC hamwe n'ibihugu nk'u Burundi, ndetse bikavuga ko na Afurika y'Epfo na Angola, ibihugu bisanzwe biri mu mugambi wo gufatanya na Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo bifuza kwambura FC23 umujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Rero hanyuma rero mu yandi makuru akomeje kugenda amenyekana, Goma umunyeshuri yapfuye nyuma yo kugongwa n'imodoka y'abarwanyi ba FC23. Ni inkuru y'agahinda ndetse yumvikanye rero mu mujyi wa Goma kuri uyu munsi wa none, nk'uko amakuru arushaho kugenda bitugaragariza. Amakuru aturuka mu mujyi wa Goma kuri uyu munsi aravuga ko mu mujyi wa Goma ari inkuru y'incamugongo yakomeje gukwirakwira nyuma y'urupfu rwa Baraka Maniraguha, wari umunyeshuri wiga mu mwaka wa 3 wa kaminuza mu ishami rya
antestique na reanimation mu ishuri rikuru ry'ubuvuzi rya ISTM Goma. Uyu yitabye Imana nyuma yo gukomereka bikabije azize impanuka yabaye ku cyumweru gishize ku irembo rya CBCA Ndosho. Nk'uko byatangajwe n'abari aho impanuka yabereye, Baraka yagongwa n'imodoka yari iri mu mutambagiro cyangwa se konvoye y'abarwanya ba M23 bafatanyije n'ingabo z'u Rwanda nk'uko zinyeshyamba zishinzwe gufatikanya nazo ngo zivugwaho ubufatanye nabo nyuma yo kugongwa ngo yasizwe aho ngaho na butabazi bwihuse ahawe ndetse n'abari muri iyo modoka. Ruvuga ngo uyu munyeshuri arimo kwiga ubuganga rero nyuma yo kugongwa hano mu mujyi wa Goma, abatuye muri uyu mujyi bavuga ko atigeze ahabwa ubutabazi bamaze kumugonga. Ababonye ibyabaye bavuga ko iyo modoka yamugonze mu buryo bukomeye bikamuviramo ibikomere bikabije cyane byatumye ahita ajyanwa mu bitaro mu gice cyita ku ndembe, aho abaganga bagerageje kumwitaho nubwo yashyizwe mu bitaro byihutirwa. Ubuzima bwe ntibwaje gukira kuko yaje kwitaba Imana ku wa mbere wakurikirana. Uvuga ngo yagonzwe ku cyumweru, ku wa mbere nibwo byaje kurangira. Uyu musore wari uzwi ku izina rya Gloria Baraka yari umwe mu banyeshuri bari bafite ejo hazaza heza mu rwego rw'ubuvuzi, cyane cyane mu ishami ryita ku barwayi barembye n'abakorerwa ubuvuzi bwo kubagwa. Urupfu rwe rwateye agahinda gakomeye abo biganaga, abarimu be, inshuti ndetse n'umugore we Prito n'umuryango we. Amakuru y'urupfu rwe yongeye gukomeza impungenge z'abaturage ba Goma ku bijyanye n'imigendere y'imodoka z'abarwanya ba M23 zikunze kunyura mu mujyi ku muvuduko mwinshi kandi nta bwitwarike buhagije bwo kurinda abasivile. Si ubwa mbere impanuka nk'iyi ibaye. Mu minsi mike ishize indi modoka y'uwo mutwe nayo yagonze umwana witwa Jaime wari utarageze ku myaka 10 y'amavuko ahita apfa, aho apfiraho impanuka yari ibereye. Ibi bikomeje gutera uburakari abaturage bavuga ko ubuzima bw'abasivile bukomeje gushyirwa mu kaga n'imigendere ya nabi y'izi modoka. Abaturage barasaba ko habaho ubutabera ku bahitanwe n'izi mpanuka ndetse n'ingamba zikomeye zo kurinda ubuzima bw'abaturage, cyane cyane abana n'urubyiruko bakomeje kugwa mu mpanuka ziterwa n'imodoka z'abarwanyi banyura mu bice bituwe cyane. Urupfu rwa Baraka Maniraguha rubaye ikimenyetso gikomeye cy'akababaro n'umutekano muke ukomeje kuranga umujyi wa Goma, aho abasivile bakomeje kuba mu buzima bw'akaga gakomeye ndetse n'irigenda ry'umuvuduko rikabije ku binyabiziga. Abaturage bakaba bakomeje kugenda babyamagana bavuga ko bitari bikwiye gukomeza kubaho ko abaturage ubuzima bwabo butikirira mu bikorwa nk'ibi ngibi. Hanyuma rero dusimbukiye ku makuru n'ubundi agaruka ku bijyanye n'umutekano no mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Nubwo Ububiligi ngo bwaba bwahakanye ko buri kohereza indege mu by'ukuri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bimwe mu bitangazamakuru biracyashimangira ko bifite amakuru akomeye cyane y'uko mu by'ukuri intwaro zikomeye z'Ububiligi zikirimo koherezwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi. Gusa Ububiligi nk'uko babyumvishe, Maxime Prevot yamaze kuvuga ko mu by'ukuri yamaze kuvuga ko ibyo ngibyo atari ko kuri kandi bidakwiye kwizerwa cyangwa se bidakwiye kuba byakwizerwa n'umuntu uwo ari wese. Ni iminsi 10 nanone nyuma y'amasezerano ku itariki 17 Mata 2026 hagati ya Kinshasa na M23, nta mvungwa z'intambara zafatiwe ku rugamba ku mpande zombi zirekuwe. Ngo igihe ntarengwa cyemeranyijwe cyarenze, nubwo Amerika, Qatar n'umuryango wa Afurika y'Inzu Ubumwe na Togo babigizemo uruhare ngo bishyirwe mu bikorwa. Nyamara Benjamin Mbonyo, umunyamabanga wa M23 akaba n'umuntu w'ingenzi mu mishyikirano ya Doha, yaratangaje hitezwe irekurwa ry'imfungwa 311 z'uyu mutwe hamwe n'imfungwa 130 ku ruhande rwa guverinoma. Bivuga ko rero igihe cyo gufungura imfungwa cyari giteganyijwe cyamaze kurenga, aho bavuga ko rero ibi bigaragaza ko amasezerano mu by'ukuri yo mu Busuwisi, amasezerano ya Montreal atarimo kubahirizwa kubera ko ibihe byose byari byagenwe ko byari byumvikanwa ko byagombaga kuba byashyizwe mu bikorwa ntabwo birimo gukorwa na n'izi saha. Biracyagaragara ko rero hakenewe indi ntambwe ishoboka kugira ngo ibibazo nk'ibi ngibi bibashe kuba byakemuka. Nihatagira igikorwa rero bizaba bigaragaza neza ko cyangwa se bizaba byerekana ishusho n'isura y'uko kugeza kuri ubu ngubu ibiganiro
bitazabonekamo igisubizo kirambye. Gusa ibihugu birimo Qatar, ibihugu birimo leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'imiryango igiye itandukanye bakomeje gushyira imbaraga mu bijyanye n'ibiganiro kugira ngo barebe ko byatanga umusaruro cyangwa se byazavamo igisubizo kirambye ku makimbirane akomeje kugenda mu by'ukuri yumvikana cyangwa se agarukwaho. Hanyuma rero biravuga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu yandi makuru ari guturukayo kugeza kuri ubu ngubu, leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashinze umutwe udasanzwe ushinzwe kurinda mu by'ukuri amabuye y'agaciro. Urwego rushinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyu munsi ruratangaza, ku munsi w'ejo rwatangaje ko hashyizweho umutwe udasanzwe wa gisirikare wo kurinda ibirombe, kubahiriza amategeko abigenga ndetse no gukurikirana neza amabuye y'agaciro abivamo. Raphael Kabengere ukuriye ikigo gishinzwe mine yavuze ko uwo mutwe ari igitekerezo cya Perezida Felix Tshisekedi mu ntego ze zo kuvugurura uru rwego no kurwanya imicungire mibi y'amabuye y'agaciro. Icyiciro cya mbere cy'uwo mutwe usa n'uwa gisirikare kizaba kigizwe n'abantu hagati ya 2,500 ndetse n'3,000 biteganyijwe ko bazatangira gukora mu Kuboza, no kuva mu kwezi kwa 12 2026 nyuma yo gutozwa. Leta ya Kongo ni igihugu gikize cyane ku mutungo kamere, ariko cyarinzwe n'ibibazo bikomeye mu kuwubyaza inyungu, aho mu by'ukuri utagira inyungu ku baturage bitewe n'ibibazo by'umutekano muke. Kugera mu 2028 biteganyijwe ko abantu ibihumbi 20 bakora muri uyu mutwe bazaba boherejwe gucunga ibirombe bigera kuri 22 hatandukanye muri Kongo. Bimwe mu birombe by'iki gihugu nka Rubaya, kimwe mu binini cyane ku isi bikurwamo korota muri iki gihe, biri mu gace kagenzurwa n'umutwe wa FC23. Urwo rwego rwa gisirikare rwashyizwemo miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika rwiswe Mining Guard, ruzasimbura abasirikare basanzwe barinda ibirombe, rwatewe inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe na Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu. Abarugize bazajya bagenzura ubucukuzi n'ubwikorezi bw'amabuye y'agaciro kugeza aho asohokera hanze y'igihugu. Leta ya Kongo ibarirwa mu umutungo kamere wa mine w'agaciro ka tiriyari 25 z'amadolari utarakorwaho. Gusa abaturage benshi b'iki gihugu bakomeje kuba mu bukene bukabije n'intambara mu burasirazuba bw'iki gihugu, cyane cyane niho hakomeje kugenda hagaragara iki gikorwa rero nk'uko bigaragara. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariho tukiri mu makuru ari guturukayo, umudepite arasaba, nk'uko amakuru ari kubivuga, umudepite asaba ko batatu barimo na Etienne Tshisekedi bagirwa intwari z'igihugu. Kugeza kuri ngubu ni amakuru yakomeje kugenda avugwa ko badepite bavuga ko hari abantu bakwiye kuba bashyirwa mu ntwari z'igihugu. By'umwihariko Andre Mbata yavuze ko yumva ko hari abantu bakwiye kuba bashyirwa mu ntwari z'igihugu bagiye birengagizwa, harimo nka Etienne Tshisekedi, mu by'ukuri hakabamo bita Kima Vita ndetse no bita Simon Kimbangu. Abo ngaba rero uyu akaba avuga ko mu by'ukuri bakwiye kuba bashyirwa mu ntwari z'igihugu. Ntabwo rero mu by'ukuri ibi byemejwe, ariko ni ibitekerezo byatanzwe. Ubwo nibiramuka byemejwe muzagenda mumenya cyangwa se mukurikirana ibijyanye n'ayo makuru nuko bizaba byagiye bigenda rero kugeza kuri uyu munsi wa none cyangwa se kugeza kuri uyu munota. Ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, niyo amakuru yacu rero akomeje kugenda yibanda, cyangwa se nayo dukomeje kugenda tugaruka kuri byinshi bikomeje kugenda bihavugwa, ndetse nanavuga ko bitanasanzwe kubera ko ubu tuvugana mwumva ko imirwano ikomeje kumvikana, kandi ibiganiro byo guhagarika imirwano byari byashyizweho bikaba bitakirimo gutanga umusaruro, cyangwa se bigaragara ko nta musaruro uzigera uvamo, aho abenshi bavuga cyangwa se bemeza ko hakenewe izindi ntambwe zishoboka zo kugira ngo habeho igisubizo cyo kurandura bene ibyo bibazo. Gusa benshi bakavuga bati ntabwo ibi bishobora kuzigera bikunda cyangwa se kuzatanga umusaruro hadashyizwemo imbaraga. Ni imirwano inakomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu makuru akomeje kugenda amenyekana. Hanyuma rero icyo navuga tugenda tugana ku musozo no gushimira bari badukurikiranye kuva ku munota wa mbere kugeza kuri uyu munota, babwira ko turaza gukomeza kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro n'ubundi byibanda cyangwa se bigaruka kenshi
ku birimo kuvugwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Njye uva kuri mikoro, amazina yanjye ni Bosco, mugire n'ibihe byiza, Imana imigisha bikomeze kugenda byibanira namwe, ari nako mwibuka gukanda subscribe cyangwa se sabone kugira ngo turusheho kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro tugenda tubategura kandi biba bikomeje kugenda biba. Ciao ciao, hasta la vista.